باب 5 فصل ان درس 2 كمنهاج المسلم. المادة الرابعة ويندن بين في وجوب نيوتن في وقت الإعداد هبلا نقول للجهاد هبقول الجهاد دي. الإعداد هبلا نقول للجهاد يكون هنا بهدار الأسباب سببا نقول سبب وجد وإيجاد الإتاد أود قول هبلانديجي الحربي هبردين بكافة أنواعه سبدن نانغال نونيجي مون أن كلا فسون جمون وهو دون فادون كفر لك الجهاد ونهب الجهاد لنفسه كي تجي خير سوناتو أن أكوني مقدم عليه دون كو أدين تنتيدون كو أردين تيدون إهوري هبغونغول وسابقون كو أدين تنتيدون له ونندي هبغول هبغول سيدون قال تعالى اللذال وأعيدوا لم هبلنا بما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إن مرد كتشهما ترهبون به هروا هربين ريد عدو الله وعدوكم. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت من رسول الله نلاد الله صلى الله عليه وسلم على المنبر كهور منبر يقول هبماك وأعيدوا لم هبلنا بما استطعتم كلك هبدون فير من قوة ala fame innal quwwata ande dey dole den arramyu ko ka fampagol woni ala fame innal quwwata dole den arramyu ko ka fampagol woni ala innal quwwata arramyu wa qala sallallahu alaihi wasallam la alamaki inna la anden allah azza wa jalla yudkhilu onadirai bisam sabundaga wal alwahidi gotal pet salasata nafarin koni litati yimbe tato aljannata ka aljanna suanehu mu'min ongal on yahtasibu tawahimo tan ini fi sonati ender ko moƴƴiningal kon haray mo faanditori e muɗum alkhayra moƴƴere bi mana fi avantage dina ilo ingol keferu horwami bihi e fampiɗo ngal on wa min balahu e ƴettuɗo ngal on joɗɗini ka nder laañal ɓeɗo fof ɓe maki warmo fampe yo warakka bo waɗɗe o antanmo ko nde fampoto ɗon abo ila yaɓuri yiɗede e junngo amin antarka bo dinde waɗɗoto ɗon soppindiron kafaje ɗen laysa min allahi ala e beleɗe illa salasun zona piiji tati tadibu rajuli yiya gorko hino ɗelta hino waɗa entraînement farsahu puccu makko ngon homo laabatahu e fijidugol makko ngol himo fijira ngu wa mulaabatahu e fijidugol makko ngol walahu e ɓeygure makko nden waramo yu e fampagol makko waɗa entraînement mbi gawsi laañal makko ngal ɗa nabli ma dagawal makko ngal ko ɗiɗo tun selli e ka fijirte ko ɗiɗo tun fijindaru joni ko dagui ka islam wa bina'an mahagol ala hada e dow ɗum ɗo wajaba no waɗɗi alal muslimina e dow julɓe ɓen sawanno fatatar kano ɓe laati ka dawlatan ko ɓe pays wahidata goto awdu walan ma ko ɓe pays sattan certuɗi an yaiddu nde ɓe heeɓi lanto من السلاح إمرد أرموجي ويهيئ بهبلان من العتاد إمرد هو هبلان الحربي حقير دلن حقير بمم ويدبر بتسكو من الرجال ويدرب بدلتا من الرجال إمرد وربه على فنون الحرب دو فنو جيري إنفو وكيتي فامبغول وكيتي كافو وكيتي كاراتي والقتال هاوري ma yumakkinum konko wawata ɓe newinande la min raddi hijamatil aduwi wona fi yoɓe wakkilo fi ko ɓe wawata ruttirde ayɓe ɓen fasbutu nafi ɗum tun bal ko woni fi gaswi ko fiyoɓe habu jihadi fi sabilillah li ilahi fi tonugol kalimatillahi dalol allah ngol wa nasril adile sakutugol nun ɗangal wal khayre moƴƴere nden war rahmate yurmen nden fiɗarde ka leydi كما وجب أن وأنني أيضا كدار المسلمين يدل كلهم أن يكون دلاتو التجنيد على كل درندين إجباريا كهبتة يؤدي من هذا كهبتة من توزر بينهم هكذا مأبه فما من شاب على إسك يبلغ منهل في الثامن منتهي تأتين من الثامنة عشرة دول سقوياتة من أمرهم مردنقرنا مقرا illa yudotarro si wona haray o lorritori kawle koye o hattumjini o makorama ilal khidmatil askariya e faade e kurkanagol kam islam on limuddati sanatin wa nisfin i embere hitande e feccere ko ɗoni lebbi 17
yuhsin o wawa moƴƴinde o wawa kelɗinde o wawa ekkitade hilalaha e nder ɗi lebbi ɗon sa'ira fununil harbi dendanangal fannuji guire ɗin walqitali e hawre way sajjalu winde baadu ha ɓawo ɗum ɗon ɓawo lebbi hitande lebbi jeego ɗum feƴƴi winde arrêté ismuhu inde makko nden fi diwanil jeysh al am e nder diwanu e nder kunu e nder liste kunu huɓutugu humbi mana ka liste général inde makko nden arrêté toon winde toon hara siyani inde makko nden no waali toon ko noddeteɗo hara kadi ko ƴetto jurdi lewru wa yakunu laato bi dalika ɗum saabu ɗum ɗon ona mustaiddan heɓiliɗo toujours li da'iyal jihad fi noddegol ka jadaragal ndowimo tuɗinowru fi ayyati lahzatin e kala leppango yitere yaɗu uhu ngo o nodda fiha e muɗum hara moni pere notagol wa ma'a salahi niyyati wondude noon kadi e moƴƴingol anniye makko on hara nayo yaat toon fiiɓa feere ala ɓay o windama saabu ɗum ɗon wondude e moƴƴugol anniye makko on kadi e jirilahu gondi doganaymo amalul marabiti e golle fi humagol e yolde ayna fi sabilillah bimana o heɓay baraji fi ɗum ɗum fof madama ismu inde makko nden fi dalika diwan no e nder ngal diwal alami huɓotongal hayso ala haɓoyde jihaadi hay so tawi ila o winda hani o haɓo yal jihaadi kono haray si tawi tuhimo moƴƴini anniye o ñande o yoɓete joddi ko Allah subahanahu wa taala wasi o haɓoye jihaadi kama yajibu no waɗɗori alal muslimina e dow julɗuɓen an widdunde ɓe heeɓi latto minal maswani immorde e moƴƴingol piiji alharbiyati haɗirɗi almantijati e nafayɗi likulli silahin e kala armuji wujida woodaɗi fil alam e nder tagore nde moƴƴina zate combaji moƴƴina miggu moƴƴina missile moƴƴina bombe ɗum ɗon fof ko islam yamiri aw yu jadda fihi ma kala aw yu jadda fihi ma kala ko wawata kelɗude e fingu jamanu ɗon walaw adda dalika hay bihim hay tawni ɗum ɗon puusiɓe addiɓe ila tarki faade accugol kulli ma laysa bi darurin kala dewal e golle ko tata wona lorra yanko tata ko ɓe waɗe hay tawni fiyeblanago ɗum ɗa ittiɓe ɓe yoga e golleli goo min al makali immorde e ñamugol masalan wal mashrabi e yarugol wal malbasi e ɓornagol wal maskan e hoɗɗugol ka muɗum al amru fiyakuji alladi ɗin yejalum ɗino waɗaɓe yaqumuna hiɓe darano bi wajibil jihadi saabu waɗɗagol jihadi ne wayu adduna taɓe totta faridatu farilla muɗum on ala hasanil wujuh e dow ko ɓuuri labede e bange wa akmala e ko ɓuuri timmude e muɗum wa illa sona ɗum fam kamɓe haray ɗo so ɓe waɗa ɗum atimum haray ɓe woni ronniɓe bakkatu waridatun ɓe woni weeɓitaniɓe kadi li adabillahi lehte allah ɗen fi duniya ka aduna wa fil akhirati ka lahara yo allah subhanahu wa taala andan ɓe almaddatul khamisa windande jowa ɓerenen fi arkanel jihad no yewten fi tugali jihadi ɗen e jihadi no waɗani jihadi a shar'i shar'inani ɗen almuhaqqiqa haqqin ƴendini e lihidal husnayn heɓoygol gotel e moƴƴireji ɗiɗi ɓerdi kan ala as-sayyidati aw shahada ko heɓoygol nafoore heɓoya intérêt ma ɗum heɓoya yanugol e sahid arkanum ɗum no mari tugal hiya ɗum awwalan ara nun ɗum anniyatu saliha ko anniya moƴƴo laɓɓingol anniya on ede tumane tawno ala amal gollel ɗin fof ko yoɓirtebel binniyat ko saabu ɗi anniyeji wa niyatu anniye on fil jihadi ka jihadi en ekkuna ko nde laato algaradu fandu nende min he muɗum ilaara ko fi townugol ko fi tabintingol kalimatillahi daalo allah taala to ɗon la gayra wona goɗɗungo wona fandude fos wona objectif to fos si wona ɗum ɗon fo kadi so illa rasulullahi sallah sallam gomnine laaɗa landama hani rajuli fi gorko yuqatilu himo haɓira jihadi hamiyatan fi jingi yagal o yuqatalu himo e ommono haɓira riya an fi yiingo ɓeɗo ɗiɗo fawiyo dalika combo ɓeɗo fi sabilillah woni e fi ɓantugol lawdina allah kan ko karani laaɗo maki wona goto e ɓeeɗo man qatal o kala haɓirɗo litakuna fiyunu kalimatullahi daalo allah ngol yel uliya ko ngol woni tongol ngol fo wara ko onnoon fi sabilillah e nder ɓantugol are kon ɗon e nder ɓantugol lawdina allah yo allah arsuko en sani en ɗi mum ɗum
أن يكون للاتو وراء إمام هركو إباو إمامو بمعنى فلي كو يميروري إمامو جو أردي المسلمين جلدو وتحت رايتي إلي كو يدرابو مكو بإذنه دون يند مكو فكما لا يجوز ونومي لندغان تاكو للمسلمين من جلدو بين إن قال هاي فيوني فاند عددهم كنتر مأبنه أن يعيشوا ndebe wurata biduni imamin hala naɓe ndebe wurata e ɓaawo almami la yusulam daganta ko ɓe an yuqatilu nde haɓata kadi bogay imamin balda imam fa qala taala allah daali ya ayuha alladina amanu atiu llah ɗofte allah watu rasula wa ulil amri minkum wa bina an mahagol ala hada ayɗo wawi ɗo fennoɗo kadi jogima waɗɗi ala ayiyati majmu'atin e dow kala bangeji e moɓidiraɗe ɗi minel muslimin moɓodira yankoji ɗi minel muslimin e mabɓe julɓe ɓen turidu e hono faala antu jahida to haɓata jihadi e gasiyatan hara ko haɓa jihadi fi sabilillah fi wantugo lawdina allah taala towɗon aw tataharraza ma aw tataharrara ko ɗoni ma o rerɗa o tatakhallasa laɓɓina min ibadatil kafiri immorde tamande kefeero mana nam ko ɗo wiɗen aw tataharrara ma nde heeɓi lotto e wa tatakhallasa o laaɓa min ibadatil kafiri immorde tamande heferaɓen anto baya nde o ahodete awalan arano premier rajulan gorko min ha jeeyaɓe muɗum to tawaffaru e o hunni timmini fi e muɗum ahlabu ko ɓuri ɗuɗude surutil imama e sartiji almami yagal ɗin min ilmin no jeeya e muɗum e gandal wa taqwa e kulol allah wa kafayatin e yonodiral e yonugol wona o ayamijo ɗo way o yonayi summa tunazzam rekti yuɓɓe labine feppine sofa saffeji ndeɗo julde o tajma mawɓe amraha fiyake mayre on woto jahida nde haɓira jihadi ɓe nde haɓira belsinata ɗengal mayre on omo walla e jawle mayre on wawi biha e juuɗe mayre on hatta yaktuba llahu laha ha allah windana nde kayre fedde nden annasru fedde din islam nden annasru ballal salisan to taɓunno idadul idda ko heɓirgol edda on e njooɓa on o ihdaru e ɓannugol ma yaljamu kala ko waɗɗi leydi jihadi wonande jihadi ni min silani immorde kafaji way jaalin e worɓe fi hududil amkani e nder imkane e nder nokkeli newotoɗi ɗin ma badiri saktugol e kamilin timmude lil istitaati on togi lil istitaati wonande ɗoftagol wastafraga o wiide aljudati nden fof fi dalika e nder ɗum de kawli taala sabu dalal allah wahidulam heɓilaneɓe mastatatum min quwa rabi an nayi gonno ridal abawayn tawa kanko yawɗo haɓgol jihaadi ndin o yaha tun tawa sabu koye ley koyɗe ɗoftare yumma makko e ben makko o idanuma e diitagol maɓɓe liman kana lahu wonande omo laatani ɗum abawayno yumma e ben aw ahaduma ma omo gooto e yumma mo ma be muɗum wuuri legali sallah sallam sabu ma ko na li rajuli fiyo gorko alladi ista'adanahu e duminiɗo nelaɗo nela acci o naata acci o yaha fil jihadi kaɓugol jihadi belandima hayyun walidaka ene yijiɓe ɓen ɗiɗo no wuuri qala o jaabi nam he qala fa fihi ma fajahid hay koye ɓenɗon ɗiɗo e woni an ko yahata haɓa jihadi e muɗum illa ida da'ahum si wona si ɓe noddimo si wona si noddimo al aduwu ay ɓen illa ida dahama si wona si misiki al aduwu ay ɓen awaɗa reta sare nden aw ayna ma aw ayyana ma toɗɗo mo al imam arrajulu neɗɗo goo annahu no ɗum ɗo yasbutu fukka idnul aymani e disande idnul abawayni fayna ɗum ɗo yasbutu fukka idnul abawayni e dungande e jibimɓe ɓen ɗiɗo
خامسا جابون أن طاعة الإمام دفتقل إمامون فمن قاتل كلا حبود وهو كان قاسم كويد للإمام إمام كلا مايد فمن قاتل كل كلا حبود وهو كان قاسم كويد للإمام إمامون ومات ومائمه فقد مات لكم دعمائي مايد سنمايد جاهلية جاهليانكو قال لي صلى الله عليه وسلم ما كنا لا من كريا ترى فرصة يعني شيئا نم فليصبر يومين عليه ورن فإن كن ليس عدنا لا يقوت من الناس من به حتى خرجها يلتين من السلطان فإن كن ليس عدنا لا يقوت من الناس يخرجون عدي خرج يلتو من الناس مرضيين بذلك فإن كن ليس عدنا لا يقوت من الناس مرضيين خرج من يلتو من السلطان وإليك ودلامه شبرا يركبال har omara dayde mo ko islam ko mata alay o maya e hoore ɗum illa ma tasonama yimayi tono ko mayɗo jiibi e jahiliya tan majjuɗo illa ma tasona o mayi meyta tan mayɗo jahiliya tan majjiyanko majji hakkema hoore nden fuɗɗi soñjude seeɗa almadatu sadisa windande jeegaɓere nde fima yaltimo koye nder kon ko waɗɗi li hawdel maraka fihi jumpugol gere on labudda feere wala alil mujahidina waɗana ɓo jihad on inde hawdel maraka e nder jumpugol jihad ni man tawaffuri min tafo immode timmingol ngol al ajwal al ahwal al atiya ɗi tawaffuri honnugol timmina al ahwal al atiyati ɗi alhaaliji wonɗi arde ɗon awalan ara noon on asibatu ko tabutugol wal istimatatu ilnutugol asibatu ko tabtugol ngol wal istimatatu ko ɗone ilnutugol ngol haala ko heƴi haala zawf e nder alhaali gere on hakkate asabat ko tabtugol wal istimatatu e feŋegol e tutagol haala zafi e nder gere on إذ قد حرم الله الله هرمني عز وجل الانهزام دوغ ولا ما مال دو يسو أي بين حال الصافي عند الحال الجريء سيدي أمينو يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأبصار ومن سمع قصد كما أن ونري من قوم النجيين به كما أن ونري من انهزم كلا فولادو كما ونري أن من انهزم كلا فولادو أركو فولد قصد مخادعة الكفار كفان دون جنب والهفرات لينقض عليهم في نياو يكون معكم ينقض عليهم في نياو هور مبا إن هسا ما أفولا أو إن هسا ما أفولا لا ينهازا مقصة لا ينهازا أفقر إلى فئة فادة المسلمين جلب لا يعد كنت تاك منهزما في بيرو ولا إثم أندتاك أو لا إثم عليه ما بقت فاكم لقول تعالى سبحانه الله إلا متحرفا إلا متحرفا سنة ويل تنقل لكتال نهارنا ومتهيزا ما هي بلا نكم إن الله إلى فئة فاجة فتة ثانيا يمن ذكر جنت ذكر لك جنت قل إن الله بالقلب تورنا ولسانك رنجا واستمداد دون يقول بالقوة دول لأن الله تعالى مرك الله تورم بذكره سبو أن تقول وادي كما مقام ولي ورسوله إن لا دمكم ونصرت به ونشرت به
accaki iltoɗen saniyam dicrullah jantagol andita fi allah ɓelgaade ka ɓernde wallisane ka ɗenga istimdadan ɗum ko ɓeyde ɗulel quwati dowleɗe min allahi taala e morde ka allah ɓe dekiri saabu andutugol kadi wa'dihi kam fodore makko nden wa wa'idihi e kamba makko on wa wilayatihi e heftugol makko ngol kanko allah nusrati e ballal makko ngal li awliyaihi fi waliyaɓe makko ɓen fo yahbutu e ɗum ɗo hino tabitira ɓe dalka sabu ɗum ɗo andutugol ɗum no tabitira sabu ɗum ɗo alqarbu ɓernde nden wa yurbatul jasu hino ɓeyde haɓɓindirde konungu sali santata ɗum ɗo taatullahi ko ɗoftagol allah wa taatu rasuli e ɗoftagol nelaɗo e makko on mukhalafati amrihim bi adame e sabu wasegol mukhalafati amrihima luɗɗagol fo do yamirore maɓɓe nden kamɓe ɗiɗo wala irtikaba o nafa gittagol nahayima haɗore maɓɓe nden kadi kamɓe ɗiɗo rabi annabo no tarku accugol annisa poɗodiral ngal wal khilafe e lurral ngal lidukhuli marika e fi natugol fi hewtugol marika e ka jumpugol gueɗe on lidukhuli marika fi natugol gueɗe on saffan wahidan hara ko saffewol gotol la sulmata fi hara yolde wala e maggol hara ɓuuro ƴoƴo ala e maggol wala sahrata yolde wala e maggol ɓulubun hara ko ɓerɗe mutarabitatun haɓɓodirɗe waji sadni e ɓalle mutarasatun singodirɗi kalbun yani wona maadi almarsusu singodirdi yashuddu tawi no tiiɗini baado yoga e muɗum baadon yoga khamsan jawuna sabru ko muñigol wal maswabaratu e muñingol waɗ isti matatu e tabtugol ngol fi hawdil maraka e nder jumpugol guere on hatta yan kashifal adowo ha ɓe wonciti o tan hasima foola sofo saffeji maɓɓe ɗin qala llahu taala ya alladina amanu ida laqitum son fotti fiya tan fedde feferaɓɓen fasbutu wonon tabiti adkurullah jantuɗo e ndella nden kathiran laalakum tuflihun fatiullaha wa rasulahu wala tanasaw ton poɗodirde fatafsalu sakku sirton adaba riyokum anaɓay on sumati haray mbeelol mongol wasbiru muñe inna allaha no allah ma sabir mo wonde muñi ɓen wallahu a'lam